usisi oh yibuka ngimazi nje umazi bazalana kodwa before nje kodwa sesiyazana so nesithi ithasovela sithasobona bazalwana abantu basigcina sibacelile abantu bayifaka iminikelo so sokwaqhamuka nanangu ubhuti omdala lawa sithi nawe uzolekelela njengoba sisechazelwe wathi amandla awekho so siphathile nje ngokuncane bazalwana nathi ukuthi mhlawumbe kwazi ukuqhubeka impilo mhlawumbe kusenzeka amalungiselelo ngoba sizophinde sibuye futhi mhlawumbe sesilethile ukudla bahlangana-ke njengomndeni babonisane ukuthi ezingane ibhilonga khona abathumele odade babo bezomthatha okusho ukuthi amalungiselelo onke omngcwabo asezoba sekhaya komama wengane. So qhamuka sengikhulumile usisi umuntu engahambeli lokho sibe sakhuluma Bese ubehlanzeni ehlanzela hamba ngojantshela ukhona le mali afana seyindawo eyodwa kungosi ngoba bakuhlukanisile-ke bazihlanzile. so iy'ndleko zomngcwabo bona bazoyithatha manje saqhubeka ngokwendlela i-process khona Sina ngokwekhaya isakhuleka owayi ngokohlelo nangokubalulakuyena umndeni uke uzokhipha izithulo neuzethatha zonke izindleko zomngcwabo njengoba zinjalo zizoba ngathini qala ulandwe kusukela mhla ingane ilandwa igcinwe ukunikezwa ibhokisi itende amadlelo konke esizokwenza yonke ngiyongishilo ukuthi abantu bona bafake iminikelo bazalwane so sibonje mhlawumbe nami bakhona kweyinkundla zokuxhumana ngoba usisi ngabe mhlawumbe asikaze mhlawumbe ngabe kunzima ukuthi mhlawumbe kusizwa mhlawumbe especially njengoba so lezi khathi lezi kodwa nesibonga nokuthi abantu bayifakile iminikelo ngicabanga ukuthi igrosa ngithi igrosa engakuthini engakumele qawo ukuthi mhlawumbe singasiza nezinye zezinto mhlawumbe ey'thinta umzimba ngoba sinayo. Kanti ikhululwa ngumuntu omncane kanje ulonde isho lephizolwenza nje hhayi ukuthi iqashana nguzumela nje hayi kulungile ngane mnihayi bakunamba mhlawumbe sesengasibhalela mhlawumbe i-list mhlawumbe umuntu sesobona ukuthi mhlawumbe lokho suku mhlawumbe right then mhlawumbe sengathenga into mhlawumbe sikhambise akunankinga makusala isibhala bese siyakuvumela mhlawumbe ulonda ilezi
noma wena kumele sihambe noyedwa because yabo nje nginalo ulwazi lokuthenga but kodwa yiningi izinto nami khona okunye engingakwazi yabo nje ukhathi ngalelo la asengisho iphosa nje umncwabo so kusho ukuthi yena shuthi yonke into ngizobe kusho ukuthi yena usisuma yazi yeah okunye bazalwane bengagqugqumezela ikhona nje lokho ukuthi mhlambe uma njengoba nje zikhona abazalwane aziyijoyiseni awusujoyineni umasingcwabisane sibalekele iy'nkinga ngoba uthola mhlambe amandla mhlambe okungenaniki yabo so mhlawumbe umuntu bengagqugqumezela nje lokho nami mfowethu njengoba sihamba naye nje ethemba ukuthi amagama okazolibhala la ibakhiphe u-200 something so ibakhiphe u-200 something ngoba kancane uthola ukuthi njengoba nje buka nje ukuthi obanje umuntu obezosukuma ngaphandle nawe umasingcwabisane wakho ungathothi unawo kodwa manje mhlawumbe awazosapotha ngisho umuntu so abantu ababaluleke kanje emhlabeni ibona abantu okumele sikwazi ukuthi sibasapothe abakwazi ukukhumbula amanye amanga so mhlawumbe umuntu sengacelela lokho bazalwane ukuthi nikwazi ukuthi singahlangabezani nezinto yabo nje ukusibona siyila izolande sami sigrosa nje yomunye futhi umndeni oshiwe ihlobo nawe futhi kungenantwana uzothathani mhlanganise nani so umuntu ama-10 rand babantu ababashayayo sakwazi sahambe sigrosa laphaya abantu bakwazi ukuthi bebe right so sesinje nathi sigqugqumezele especially into nje kanje yes ngoba ukufa kufika noma thini nami manje ngathi ngifuna nje zingikhalele nami yabo so ngiyona into eshilwayo usimayicelela abazalwane into kanjani Masingcwabisane wakuphi khona ke la imali yeah yes la nje ngokushwa Petros nangasey'nhlokweni la khona lezi y'nhlokweni la ey'nhlokweni bani nonke nje la kumele nje ningafundi nonke nje la ukushiya nawo bazalwane imali bazalwane so mhlawumbe kokunye engabe mhlawumbe nesidingo sawo okunye mhlawumbe kungaba nesidingo sakho mhlawumbe uzodinga ukuthi ngabe ephuthuma ngazuthi mhlawumbe esusweni bazalwane yeah hayi siyabona bazalwane umuntu mhlawumbe akacela indlela ngoba usaya ukuthi usadlula nawe siyabonga kakhulu inamba ngiyayicela kakhulu ngoba uhambo lwethu wawubuza kuyo yonke le process lena sekuxhumanile nosisi ngendlela enixhumane ngayo uma-ke sekufike ekuthenini nakho ngomsombuluko sesiyaya laphana ngicabanga ukuthi umntwana mhlawumbe uyahlinzwa kusasa kungabi ngomsombuluko noma namhlanje niye nibe senimthatha-ke kahle sengiqonde eyenzakalayo kahle kahle ukube umndeni ubonamandla namhlanje bengaya e-forensic beyo-35 umzimba okuzothi-ke ngomsombuluko khona iphepha nje uzolithola and then ngomsombuluko mhlawumbe benzeke bekutshela ukuthi bazolentuzana bazokuhlinza mangeni emhlinzeni bese sinayo lelo plan amaphoyisa-ke izona sitshela ukuthi nje hhayi uma ngolesihlanu
banamanga Shwele. basuke bekhamba amanga. NgoLwesihlanu i-postmortem yenzeka ngazo zonke iy'nsuku. So umsombuluko uzilusha ngoLwesihlanu ngoba even abantu uma uqala ukuthi beye ebantwini e-front desk baya ngabo-11. Yes, ngoLwesihlanu basuke bephushela ukuthi wonke umuntu obefisa ukufihla le-weekend ekwazi ukuthi efihle ngesikhathi abantu asebe-identify. So mhlawumbe uma ukuthi bengenzeka namhlanje nangomsombuluko ayikho inkinga. Bengaya Masingaya umsombuluko ekuseni. maningaya ngomsombuluko ekuseni mhlawumbe umzimba singawulala ngoLwesibili. Maniye ngomsombuluko because ngisabe umndeni. Mana laphana angithi kuyenze kuthola ukuthi useyahlizwa manje mhlawumbe niyalinda ugcwalise ifomu uyakwazi ukuphuma ngesame time. Uma umidentifaye namhlanje uzoba kwi-list elandelayo yangakusasa ekuseni. Because bakwenza mhlawumbe bangena u-8 kuya ku-past 10. Then lo 30 minutes ukuthi begeze bedle and then mase bezo-attenda ke Ngibangela inamba yakho la. Ngenzela ukuthi just in case uma kuwukuthi bathi hayi seningawuthathi kube ukuthi mhlawumbe ngiyakwazi ukuthi ngikufonele. Yeah. Siyabonga Siyabonga basala. Siyabonga.